nina 1 2 nina nobabili nina asingadlali nina la asingadlali nina wena yabona kulonyaka wena ingoma yakho ibingenhla ingoma yakho kulonyaka wena ingoma yakho kulonyaka ibingenhla kumaskandi wonke ingenhla kumapiano wonke ingenhla ngisho kuyi rap music yonke ekhona yonke into ethi mculo la eSouth Africa ubungenhla wena uma ngizokhuluma ngomaskandi ingoma yakho kulokho ibi top 10 ibi number 10 mhlambe le move ibile ko 10 sengithi top 10 ile move ko number 10 ingoma yakho wena ngisho ukuthini kusene ingoma ngisho ingoma abahube lethi ichamele efrijini ibingaphezulu kweyakho angifuni ukukhuluma ngomzukulu nogatsheni abanengoma nga7 engaphezulu kwale ngoma yakho wena inkinga yakho iyodwa wena abalandeli bakho bakhuluma too much uma bekhuluma too much nje bakhuluma amangodwa benjalo nje ayikho into ebisenziwa la eSouth Africa manje umuntu ungena kuma social media kukhulunywa ngeingoma abantu bafaka ingoma zabo kuthiwa bamaka iParis engathi manje ingoma sekuyile iParis kuphela le so ngifuna ungizwe kahleke wena ubuzowina impela udliswe ilabantu bakho abakhuluma kakhulu bona laba bebekhuluma beze bethi iParis siubani views ngale hambani niyobuka bethi bona bashayisa labi on goal laba bethi njengoba besebegijima ko 10 million views nje ingoba bebeshayisa laba ama on goal bakhohliwe ukuthi kusazohlukanisa unyaka indlela abakhuluma ngayo akasekho omunye umuntu owumculi wena into ekuyini siliyodwa kuloko wena sokuthi uyinqwele phela hayi ukuthi khonto enzile mhlambe ke manje ukuthi abantu abanye sekudlulile kodwa laba basathi bahlukanisa unyaka yini ngithi nobabili nina nesibhedlela nobabili kodwa ukusibhedlela nesibhedlela nobabili ke why am I saying so nina unyakeni enani ukhiphe ngayo le ngoma ethi ijele mhla ukhipha ijele wena lo wayezama ukuvimba lo ukhipha ijele wena wakhipha ngale ngoma yakhe ayithi amageja ngiyazi abayazi abantu abaningi nabo abalandeli balo abayazi nabo abakalo sebayikhohlwa abanye ngoba kwakumbhedo wengoma lo uthi ngithathe namageja nani ngamvimba ngisho nani ngamzama ngisho ukumvimba nina lo ngale ngoma ethu waphafa goge nani ibiza ngehit iyayibheda nini so into yenuke isisilimazela thina ukuhlukanisa konyaka asajabula thina unyaka omuhlukana manje asijabula isidala unyaka omuhlukana wena kulungile manje fanele beunderstand nini laba baningi kunani bangenhla laba phela into endala lesiyayazi wena uyinqwele wena kumaskandi uyinqwele nje kumaskandi nje uyinqwele wena kumaskandi njengoba uyinqwele ke kumaskandi siyacela ungenzisi okwabantu abangazi ukuthi benzani lo akenze lutho lo abalandeli bakhe hayi futhi kube wena awuzamanga ukumakalo abalandeli bakho bezoxabana nawe ngoba bebebuza abalandeli bakho ukuthi kodwa mangase sihlukanise unyaka lengoma sizophilaphi njengoba kuyinkinga nje ayihlukanisile kodwa bona ba-post bathi unyaka uyihlukanisile iParis kodwa bazi kahle ukuthi ayikazi uhlukanisa so isicephe salabantu abawu2 lapha siyawona umculo wethu bafowethu mase kufanele kuhlukana unyaka nina yini nina ningadecide ukuthi lo akangawini nivotela ingoma ebizoba number 3 nivotela nje uThukuzini nonke ke nina niyeke le ngoma ngoba niyazi ukuthi ingaphansi niyazi nje lokho nikwazi kahle ukuthi ingaphansi nivotela uThukuzini laba bengawuhlukanisa vele bengekulunge laba ehlukanisa unyaka mina ngiyanitshela lapha lo nyaka ubuzoze uvalwe beqala kulonyaka kuba nengoma ehit ngale ngoma yalaba akazi bekhona ihit nje la eSouth Africa bekuyingoma yalaba yokuqala nje yenza ihit ne bebezophila apha abantu ngempela wena nqwele angufuni wena nqwele kodwa ngifuna ukubuza ukuthi abantu bebezophila apha abantu kuba wena umvimbanga lo sekuthiwa manje unomona wayekuvimba yayithini lento ayithi amageje zami ukuvimba phela uyazama naloko ukuvimba kusho ukuthi ahluleke nina bashaye wena shaya phela uyabehlula nina yekani ukuforsa nina mzana ukuforsa nenze uMthandeni unenze hayi ngabiza amagama abantu nenze lo wangathola into bekufanele ayithole ngenxa yemlomoyeni emide nina nemlomo emide nina nikhuluma too much nina
wena Nqwele lento oyenze kulokhu sizamile ukuvimba yazi ukuthi ngifuna ukuyihlambuluka lento namhlanje ngiyayisho lento ngoba nizobona isicwilile kungasenzeki lutho neyibuza ukuthi kanti wayithini owena uNdlovu uGatsheni ufonelo yithini uGatsheni thatha kazama ukusabisa lo ngoba siyabona ukuthi vele ungenhla lo unengoma emnandi kodwa lo uyingqwele lo sathi owena siyacela mfowethu msabise kanje kathi amnika amacebo ku-owena samuthi uzamile ku-owena lo wanenkani ngoba uyathi akenze lutho lo kuyingqwele ke kuphela uyazazi uyingqwele lo unaba izwe likaKhube lakhe izwe nakusengibiza igama labantu ngibe ngikhulumela nezinto zami engiyiphethe izwe lakhe lo ngimfuni futhi lo ngcono lo hayi kodwa abalandeli balo hayi into enzakala yonke u-owena samthiphisa wazama u-owena wahluleka sesiyamtshela futhi na uphatheke uyasho ukuthi lelicebo ngathi siyasho ukuthi vele nakulo wayaka ukuthi amkhumulo wakho ngitshengiseni mayiwini indondo sasithi uthenga abaphathi bokhozi sithi uthenga indondo kometro konjani sasisho yonke into kodwa wayiwini nalo vele siyazama ukuthi manje ke into esifuna ukuyicela kunina nina nobabili nina uma uhlonisa unyaka ngicanisiye kancane bafethu sesisithi isikhathi singajabuli ngendaba yenu phela lo nyaka ubungahlukaniswa ngoba ukuhlukaniswa unyaka uhlukaniswa ngokuthi wena awufuni lo awina wena lo nyaka awuhlukaniselanga wena ngoba ukhuluma kakhulu wena unabalandeli abazimpempe uma bezimpempe bayazi ukuthi bayahlulwa yilapha bayazi nje uma bephika ukuthi laba baningi shuthi laba baningi kodwa banamali uvucu ngoba laba balokhuza la bavota la bavota bewini siyacela ukuthi wena awuphume kulento kalo phuma kulento kalo uma kufanele ukuhlonisa unyaka tshela abalandeli bakho bevotela ingoma right iba neqiniso wena ingqwele siyazi uyingqwele thina akekho umuntu ongaboni ukuthi uyingqwele la umuntu ophika ukuthi uyingqwele ikhanda lakhe alisebenzi kahle umuntu ophika ukuthi ulandelwa zinkumbi zabantu engeke ezikwazi ukumelana noma namuphi umculo okhona kaMaskandi lowo muntu lowo must fuck off from here uyingqweleke siyavuma uyingqwele yeka lento yokushonela unyaka yeka wena vele ngenze ungaphinde ukhipha ingoma emnandi mhlawumbe uyikhipha after 10 years manje ingoma emnandi wena ngiyakwazi uzobuya nowaphafa gogo ushow mageja uphinde uqhubeke ukuthi ihit wena wena ayike into ekuthusa uyingqwele wena but kulokhu ubungenzanga lutho futhi okokuqala lokhu waqala endimeni yomculo ukungenzi lutho kangaka kodwa bese uhlukanisa unyaka futhi siyacela ungasebenzisa amandla akho okuphathisa ukuthi ngoba izwe lakho bese usebenzisa amandla akho siyazi izwe lakho khona uthi kodwa sis ungasebenzisa amandla akho wena unamandla wena fana wena ushaye lokho ushaye lamasimba lapho nina hey ukuphula phakathi nendawo lo